Shodno novim odlukama Vlade Republike Srbije, određene mere su relaksirane, kako se kaže. Kakva je situacija u jednoj od opština Braničevskog okruga, to je u opštini Malo Crniće? Razgovarat ću sa predsjednikom opštine. Dobar dan, gospodine Antonijeviću. Dobar dan, čujemo se odlično vama i vašim gledalcima. Hvala što ste pristali da razgovarate i što ćemo evo sada nakon, kako da kažem, pred prvomajske praznike da pomenemo odluke Vlade Republike Srbije, odnosno izmene u ovim odlukama. I ono što prvo, kako da kažem, je uočljivo, to su promjene koje se tiču vrtića. Još uvek nisu usvojene te mere, ali da li u vašoj opštini se o tome razgovara i da li postoji neki plan u vezi sa radom obdaništa na teritoriji opštine Malo Crniće? Mi kao i do sada pratimo svakim danom sve nove uredbe koje donosi Vlada Republike Srbije i shodno tome donosimo i zaključke našeg štaba za vanredne situacije. I naravno da razmišljamo o tome jer je to jedan normalan sled događaja da onda kad krene industrija da radi i građevinske firme, da su roditelji često zaposleni i ne mogu da čuvaju svoju decu. I naravno poduzeli smo sve mere da bi nesmetan bio povratak dece u predškolske ustanove i vrtiće. Naše javno komunalno preduzeće vrši stalnu dezinfekciju svih ustanova sa teritorije naše opštine, škola i ambulanti, doma zdravlja, veterinarskih stanica, tako da vrši dezinfekciju i predškolskih ustanova, to jest vrtića, i onog momenta kada se budu stvorili uslovi, deca će nesmetano moći da krenu da borave u ustanovi. Ono što hoću također da kažem da je na štabu također doneta odluka da roditelji koji koriste usluge predškolske, to jest vrtića na teritoriji naše opštine, nisu u obavezi da plate dažbine za svo vreme dok traje vanredno stanje. Ono što želim također da vas pitam jeste da li ste vi u obavezi da imate, odnosno da opskrbite radnike i zaposlene u vrtiću zaštitnom opremom? S obzirom trenutno da se samo rade dežurstva u predškolskoj ustanovi, mi nemamo potrebe za time, ali naravno imamo na raspolaganju sredstva, imamo i zaštitnih rukavica i maski. Hteo bih ovom prilikom i da se zahvalim zaista MR grupi koja je investitor i zapošljava radnike na teritoriji naše opštine, koja je donirala 500 maski za lice koje su za višekratnu upotrebu, tako da smo podelili jedan deo nam je također tu na stanju, ali s obzirom da, kažem, radnici predškolske ustanove rade od kuće ili samo daju dežurstva, trenutno nemamo potrebe, ali smo tu za njih apsolutno za sve što im je potrebno da ih snabdemo. Sačekat ćemo da vidimo kakva je odluka Vlade Republike Srbije, kako će se sprovoditi taj rad u vrtićima kada se stalno insistira na nekoj određenoj socijalnoj i fizičkoj distanci, ali sačekajmo da vidimo kako će sve to da izgleda. Recite nam, kakva je situacija u opštini, u vašoj opštini kada je epidemiološka slika u pitanju? Što se epidemiološke slike tiče, mogu zaista sa zadovoljstvom da kažem i Bogu hvala, ali hvala i građanima koji su zaista disciplinovani i koji poštuju sve uredbe i mere koje su zadate da drže to odstojanje. Na teritoriji naše opštine trenutno nema zaraženih. Ja se nadam da će i ovo sve proći, da nemamo na teritoriji opštine Mala Crniće ni jednog zaraženog, ni jednog trenutno ko je pod sumnjom. I zaista hvala svim građanima što su tako disciplinovani, što ostaju svojim kućama. Jutro sam razgovarao i sa komandirom policijske stanice ovde u opštini Malo Crniće, da vidimo kakvo je stanje policijskog časa koji je za nama ovog proteklog vikenda. Nije bilo kršenja zabrane. Ja sam i u prošlom uključenju u vašoj televiziji također apelovao na građane i to ću sada ponovo da učinim za predstojeći prvomajski praznik, da se pridržavaju toga. Eto, kako nam je struka najavila, verovatno će ovo biti i poslednji vikend, vidjet ćemo da li hoće ili neće, koji će biti sa zabranom kretanja. Izdržimo još ovo malo, leto je pred nama, bit će vremena za opuštanje, bit će vremena za druženje, ali eto, moj apel je zaista da ispoštujemo sve ono što struka od nas traži i mislim upravo da i rezultati pokazuju da zato što smo tako disciplinovani i nemamo trenutno zaraženih na teritoriji naše opštine. Ukoliko ima i postoje nekakvi zdravstveni problemi koji su respiratorni zdravstveni problemi, gde mogu građani
vaše opštine da se jave? Adrese su iste, ja ću ih ponavljati koliko god da to bude potrebe. Ambulanta Boževac, brojevi telefona 012 281 209 i 012 281 207, koja je otvorena svakoga dana do 22 časa, i Dom zdravlja u Malom Crniću sa brojima telefona 012 280 445 i 012 280 011, koji je takođe otvoren svaki dan do 18 časova, i imamo naravno ambulantu u Smiljincu koja radi do 13 časova, sem subote i nedelje. Ali svi oni koji imaju problema sa respiratornim organima trebao da se jave ambulanti u Boževcu, koja je izdvojena od Doma zdravlja upravo zbog takvih slučaja. I evo, moje poslednje pitanje je shodno takođe ovim novim odlukama i ukidanjem nekih mera. Pa da li u opštini su već proradili frizeri ili neki kozmetički saloni ili možda neki sportski klubovi? Nažalost, na teritoriji opštine Malo Crnić, bar koliko je u mom znanju, ne postoje niti fitness centri, niti teretane. Mislim da nema ni frizerskih salona, ali svakako da idemo ka tome da se stanje normalizuje. Jednostavno, život mora da teče dalje. Građevinski radovi su počeli, imamo već najavu tako i oko opštine radovi na fasadi da će naredne nedelje posle prvomajskih praznika krenuti sa radom. Tako da se trudimo da život vratimo u normalu. Poljoprivreda i nije imala neke probleme, bez obzira na ovo zabranu kretanja. Polja su nam posejana. Ono što je sada neophodno, to je kiša koju čekujemo ovih dana, koja je u najavi, jer zaista je preko potrebna za sve uslove. Mislim da se sve odgovornošću, predanim radom i dobrim planiranjem može postići, jer naravno trenutno stanje je prolazno, a godina je pred nama. Hvala vam na ovom uključenju. Čućemo se u narednim nedeljama, posle praznika, i vidjet ćemo kakva je situacija u vašoj opštini. Poštovani gledaoci, sa nama je bio predsjednik opštine Malo Crniće, Mališa Antonijević.